abayangire byarujuro mu karuru ka NRM muri Rukungiri harimo Elias Rutahigwa urwo munyisengera bwa Rukungiri district hamwe na Andrew Kikira oyabira yisimbire nawe kandi ababahamize ngo akaruru ka municipality kakabamo kutiniseriza abatezi bakaruru hamwe no kugurira abantu kukoza sasente hari cyo bakweta bribery yo kutugirira abantu hamwe no kubatinatinisa buri seru yona akajitamwe sente kugura abantu kandi kubagura konka akaba no kubatinatinisa munonga gushashura abantu mu malayini kurara no babiguze nyiji babiguza amakagabo kubahereza sente izobe ry'akaruru ryonka abantu bakaba bahasente mu mukuru mulayini abandi bakija bona bakubagira ngo batera akaruru tukereza sente abandi bakaba bashashurira kwabo amino mutaring bakanga kutamu ubururu bwanje obwa seruzi mushanjo uburu kwingana no bururu 10 no kweyongera icyakashatu nindeba atarabiriho ku respecting ibiragiro bya NRM na nebiragiro bihanga umbwire bw'akaruru ko rukwemereza seruzi ngo harimo nshonga ugaruka yo investigatinga kiza ku investigatinga ujumanye sabantu deno ubukansoringa narshi ojirota obiham mutaho nawo ya business in Bagitina so turn up was not good abantu tubizi kutira karuru abanje nyoni ndewa ngo cyo cya affectinga performance ya candidate maybe ondije yakubena nabo atari kubasakuraho now turiyo tuzondero rukuru imyaka iri kwijana mu korari Uganda tumaze imyaka 20 turiyumva tukwena myinshi akare kandi bagire byawo nka TV West tugerezeho kugamba ho no rukure byo bururu bwa NRM bwa Rukungiri district right mwongera konka yayanga kugamba ni umuganda makuru muri Isingiro bwa nyuma yo kurangira akaruru kabashija umubicweka bya Isingiro Alex byaruga babakunda uryo munyisengero w'Isingiro South ajumirire bikorwa byakavuyo ebikoze urwo mu karuraka ikibina citu cha NRM ni citu kiratwena hati focus yanje yakunda mu one ababayisiro mu bakwatwe eco cote ndakiruga abo abayisira abantu bakwatwe kandi bamanyi police ne bamanyi na security committee yona ne bamanyi ndinzire kurebe kirakora number 2 aba bantu ababire nibenda kunyita kandi abakwasirwa nabo nyenda kumanya okubara twazi oguhona yayoreke cyari kuza kusharaho ubwo arukora biro mu NRM tribunal nashanga kiri necessary I will contest ninza kubihakana konka kundabihakana tinda kore nkanyonko umuntu nembitwara umu NRM secretariat mbitwara mu tribunal ejirete isharemu ogunayo tombetera police obutakora chango okureba ngo akaruruka Isingiro South kaba kamazuma no buringaniza na president hogira ngo arahurire iki mazima DPC w'Isingiro bamwete bambuza bwacha abantu abo bataka kwase na IGP akijayo yamugambira ati abantu abo bine kukwatwa abachi bataka kwase gasha kwa Dan basivye na Good Fatima.